uburyo akora. Iri rya mbere niryo bita ntabwo ririmo rirazamo neza, ariko iri rya mbere niryo bita back, murarizi. Irya kabiri niryo bita home screen, irya gatatu niryo bita menu. Okay, niryo bita menu. Ngiye kukwereka uburyo kiriho ushaka kuyakoresha. Just nk'urugero, nimba wenda turi muri WhatsApp gutya tugakahita dukanda back, tuhita dusubiraho twavuye. Okay, nimba wenda twari turimo hano turi hano, okay, hano muri home screen tuhita dusubiraho immediately nta zindi nzira duciyemo. Murabizi kubitandukanye nyine ano mabuto ukuntu asanzwe akora mu busanzwe, ariko ngiye kukwereka uburyo ki iyi telefone yawe ya smartphone ushobora kuyikoresha ano mabuto ukayakoresha ari weho wenyine, nta wundi muntu n'umwe wabasha kuyakoresha. Okay, bitewe n'uko ariho wayasetinzemo. Ngiye kubikwereka rero. Icyo ugomba gukora ni ukuza hano muri setting yawe ya telefone. Ubwo nimba telefone iri mu gifaransa bayita ngo ni parametre. Urahita uza urebe hano handitse ngo uraza hano handitse ngo system and navigation. System and navigation akenshi usanga mu matelefone ayandi atandukanye haba handitse ngo urabanza ukinjira aho bita muri home screen. Iyo umaze kwinjira muri home screen niho uhita usangamo ino subtopic bita system navigation. Rero winjira muri home screen ukahita winjira muri system navigation ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura dusangamo ishusho ya telefone imeze gutya. Ishusho ya telefone imeze gutya bisobanuye ko ubu none uko turimo turakoresha telefone yacu yubakitse gutya. Ifite ano matushe aya n'iri. Amatushe atatu nk'ibisanzwe ni ya back, home screen and menu. Nizo eshatu. Ariko hano ubona ko kano kantu kavivanse ngo 3 button navigation dufite nyine amabuto atatu afunguye. Turamutse dushyize hano hakurikiye, ubona ko telefone yacu isigira amabuto angahe? 2. Okay, ubona ko hano hasi guys, niba murabikurikirana neza, tukimara kwakanda hano hasi twese tuhagira amabuto angahe? 2 yonyine. Irya gatatu ntari hari hano naryo. Okay, none ikintu nshaka kwereka ni ko ikintu nshaka kwereka uragisanga he? Uragisanga hano muri gesture navigation. Hano hantu hari off. Hano guys, kano kantu niko nshaka kukwereka ikintu wagakoresha. Kano kantu niho uri buze ukakanda. Numara kwakanda ugatunga cyandara ameze gutya. Uraza hano hejuru ihita ugafungura. Numara ugafungura telefone yacu tubona hano kuri screen birimo biragaragara yuko nta buto na rimwe ifite. Turi kumwe? Nta buto na rimwe igize ifite. Urimo kubibona na hano hasi yuko ya mabuto nta na rimwe tugifiteho. Ngiye kwerekana uburyo ushobora kuyikoresha nta buto na rimwe ufiteho. Ubona ukuntu dusubira inyuma. Ubona wenda nk'urugero, nimba turi muri Facebook, nimba turi muri app ya Facebook tukaba tuyirimo indani. Okay, ubona gusubira inyuma uranyereza. Ubona ukuntu tuyivuyemo ni ukunyereza kandi ntabwo turimo kubona. Okay, wakwibaza ngo urimo kunyerereza he? Ubona unyerejemo hagati, nunyereza ku ruhande haraza ya menu nk'ibisanzwe. Nuko unyereza haraza ya menu. Nunyereza hano biravamo. Ubwo ni back. Okay, ariko ikindi kintu nshaka kwereka nuko hano muri setting hari akandi kantu ugomba gufungura kugira ngo ukore nk'ibyo ngiye gukora. Turasubira muri system navigation. System navigation uzu ufungura hano wasatse ngo ni mirror buttons. Mirror buttons, amabuto yawe yose araza ko ameze nk'ibirahure. Biraza kuba ari smoothing byonyine. Guys, ndakeka ko murabireba. Ni ukunyereza urutoki. Ubona nk'urugero akantu nshaka kubereka gatoya. Nk'urugero, nimba uza hano ugafungura Facebook. Okay, dufunguye Facebook, turongeye dufunguye WhatsApp.
nk'urugero ushobora kuba ukoresha imbuga ebyiri cyane cyane, ukunda gukoresha nka Facebook na WhatsApp. Okay? Nimba ayo app ukunda kuyakoresha cyane akenshi akaba afunguye muri telefone yawe, ngiye kukwereka uburyo ki wazajya uva muri imwe ukinjira mu yindi, nakwirwe ujyamo hano muri home screen ngo ugiye gushakamo WhatsApp, ngo ugiye guhigamo ahantu YouTube iri, ngo ugiye guhigamo ahantu Facebook iriho ya. Ngiye kukwereka kuri icyo app uzajya uyakoresha by'umwihariko yonyine ku murongo neza. Okay? Ona twayafunguye. Ona nukanda hano guys, nunyereza hano, ubona ko hano dufite WhatsApp niri imbere. Unyereza hano hari back ku ruhande rw'iburyo, nituhanyereza tuzamuka ubona ko WhatsApp ifungutse. Sibyo? Nitwongera tukanyereza, ubona ko hano hafungutse icyo bita Facebook. Facebook ni ifungutse. Nitwongera tukanyereza gakeya, Facebook irasubirayo, nitwongera tukanyereza gakeya, WhatsApp irafunguka. Guys, mwe murabireba, ni ukunyereza hafunguka app imwe, uva mu yindi ushaka kuzamo hano ukahita wandikira nk'uyu muntu bita artist, ukamwandikira ngo hey, wamara kumwandikira ngo hey, kabaza mano kumwandikira ngo hey, wamara kumwoherereza ukahita usubirayo, ukahita uzana Facebook, wamara kuzana Facebook guys, ubona ko ni ibintu byihuse cyane. Ubona ko Facebook nayo isiza, ukahita ujyamo ukareba ibyo ushaka, wamara kureba ibyo ushaka ukongera ukanyerezaho gakeya, ukahita isubirayo, ukahita ukongera ukanyereza, hakazamuka WhatsApp. Guys, ndakeka ibintu byose muno muragenda mubireba, ubona ko WhatsApp yisongera irafunguka. Yes guys, niki kigo nimba afite rero, please mukore follow, mukore share na like, kandi murakoze cyane kunkurikira. Mukomeze murebe n'ibindi bihangano byinshi tubashyiriraho, kandi keep watching, don't miss. Buri munsi mbashyiriraho video nshyashya. Murakoze kandi ndabakunda cyane. See you.